Ljudi dragi, evo nema ve pol ure koje su organi reda mi dostavili ovo vražju čitavu na 120 evrov, ne? No, včeraj me susjed dragec zval na jednoga redkoga Vlojbeka. I kako daš išel, ne? I onda sam ja njemu vrnul, i onda on meni vrnul, pa sam ja njemu vrnul, i tako smo si vraćali dok smo ne povraćali. A kaj da vam veli? Mi se držimo one stare, da je bolje umreti od litre nego od kapi. I ko za vraga kad sam išel doma, tam za uglom su v plavo-beloj škodi dremale jake snoge i ja se nisam razsvetlil i halt Štefek. Ljudi dragi, frulica mi je zračunala 2,6. I evo ti je 2,6, ne? Ma bolje da sam s našim vatrenima išel tam gore gdje rasteju ti tulipani, jer sam čul negdje da tam ne smiješ voziti biciklino, ako ti frulica ne zasvira bar 0,5. I to je v redu. Jedino je vrag, ako te to hoče počastiti z redkim, mam ti na mobitele dojde SMS tekst poruka, koja ti izračuna koliki je tvoj del v tom čašćenju. I to je vrag, veliki. A kaj boš? Svašta majka rodi, ne? A kaj se tiče naše reprezentacije protiv tih tulipanov, no kak se zove njihova repka, sranje, ne, pardon, nije sranje, oranje. To nema straha, jer ste vidjeli kak je naš selektor Dalić ove dane servisiral vatrene. Tako kak susjed Pepić servisira svojega 539. I kak ti on zakopši one pluge, nema tu to je oranje i svoju i susjedovu i općinsku zemlju zore. I šlus, amen. I ja vam velim, ti boju izgledali posle vatrenih, kak zgleda od maloga Ivića Pelena posle 2 flašice fruteka od mrkve. I šlus, nema tu dole. Vatreni, posluhnite. Vatreni, razveselite ove dane i rastrgajte te tulipane. Idemo ove srijede do velike grand pobjede. No tako, Hrvatsko, živjeli, ajmo!